Suhuza buri muntu wese umujya kuri channel Kanyagiting n'umusoko subscribe, like, comment and share. Nicyo kintu musabye uyu munsi rero, buri muntu wese namushuhuje kubwira ngo kora subscribe. Nicyo kintu musabye, kora subscribe. Numara gukora subscribe nawe uhita ubona abasub bangahe babiri nimba ufite YouTube channel. Mutuye rero tugiye kuvuga icyerekeranye n'amatelefone meza afotora neza cyane, n'izo telefone ziyo kurebera hamwe tugiye kuvuga. Okay, telefone twagiye. Telefone ku mwanya wa 10 yitwa Xiaomi 13 Pro. Nizeye ko buri muntu wese ari kugenda azibona hano kuri screen zanyu, nagiye nzibashyiriraho muri kuzibona. Ku mwanya wa 9 hariho iyitwa Sony Xperia 1V. Ku mwanya wa 8 hariho OnePlus 11 5G. Ku mwanya wa 7 hariho yitwa Google Pixel 1 Pro. Ku mwanya wa 6 hariho iPhone 15 Plus. Ku mwanya wa 5 hariho iPhone 15. Ku mwanya wa 4 hariho Samsung Galaxy S24 Ultra. Ku mwanya wa 3 hariho Samsung Galaxy 23 Ultra. Ku mwanya wa 2 uko hariho iyi. Ku mwanya wa 2 hariho iPhone 14 Pro Max. Ku mwanya wa mbere hariho iyi. Ku mwanya wa mbere hariho telefone yitwa iPhone 15 Pro Max. Ndabashimiye kuba murebye zino telefone nziza, nawe ubonye agafaranga hatubutse wazigurira bimwe ikaguramo izindi telefone nziza cyane zifite ubushobozi buhambaye za kamera. Ndagusabye gukora subscribe, like, comment and share. Usharinga inshuti zawe mbona video ari nziza. Niba ufite YouTube channel ukora subscribe uhita ubona sub ebyiri ndahita nzigunya ariko muri comment ungure ko wakoze subscribe. Urakoze Imana gubu chat. Thank you.